ki pau me kita bang to bun ni alam kai ho ki pa na chung ba ki pa tu kan se na ba na kama sanga hong ho lim ho zo si num ka sal he zengen a tu kam thang na dam mo thu kan za pon jong le dam mo na zar kuna pa na nam ngai lut na thu na hin sei chu a tha ben kiong ka ki tir khâu be che in ji chu kiong iti ham sei lim ki banga chu kalung nuk mo na neu neu jong anum ji a chu tu ka la hi central langa election ding mai to chung bat ki het mo sa thei chen ki het mo sa ta han ka ti hian ki jong le nangin na dam mo na zar kuna pa na hong ho lim dan ho ka gia lai le tha ben kiong ka ki tir khâu kin in nang adam mo thei nei pon gang thei pe na nang dam do thei na ding in ke ma individual ra hong yaw hi jong len ke so thalengin bis kan bole na dam gang thei na ding in chule ka sei ding hi zan ham khat ku he jang in an sei tan aji chu tu la ya khang tha ho hi a koi ku hi jong le dung ge lo hi a ki bang so tai tin kala in koi koin sei jong le dung ge lo hi min a ki bang poi te la ke wang chon khang tha lang si wang hi tu se o ilung ge lo ilung ku no hi a ki bang so tai te ai kala hi the movement no to lay way for one ho zo siang hi ki ho lima he le asai zo si lung ge le ki bang tai te kala a hin peace to is a na wa hin ipija ahung ko hin tem ti hi tunia aphat lo ta peace to hung ko to pa hi all manipur christian organization bon god ti ipm khan sei ji wa hi hung ki panding in kata asane ahin christian organization pathin ka sei hi jong le ngai damin tin christian organization ki loi khom na la kata san lo loi ta khan hi tu din mona he organization chu kata san lo hi pun leadership kata san lo hi bui ki pat masat chana ju hotel infara amo holam kaina ahi mi seminar khan anuma KSO jong tu pi ta in ko wa ka ga chi ke ma ta ka ga zawin hilaya chu thudang seiding hi za laya hi po pi chung chang thua chief minister pa pan muni a hoje hi ja chu ama hi press boarding hi sei phat de hi tia hi ha press release boarding a hi sang ta na asai tha oi ta nei ahin hi cha pupi cultivator ho lease an pi wa chu ka na hele kuki jo cha te se lease za wa hi pupi lei bol la amo hin pi statistics cha ka na hi ahin la ke ma ta hi pupi le ya ka ga chi in hi chi masang lang hin ku ke ha gin te a ke ha sei de anin ka ga hulin le kidang ta ka chi na mun chun thawai area lang hin hilaya ka mu chu pangal jong anumin bihari ho kisan anumin tangkhul naga amin mai le jong amin tax ki pi a agam nei pa tax pi wa non ta ke ho ko ai le pi bola ku kite se chula to singara oi por ham hicha press boarding na tiwa hi de na bol nong la bol kan ku ke so wanga za poi ti heaven ka ti group a h meeting nia cha mi tam hi conference u tim se na hi hicha chu kada a hi wangin la hicha chu ta ka sei be no ma hin a pau chu cm pan ama kol ama cha na hi ja chu kyong ka ki cha na hi ting se la sei dinga chu ahin hi chi zo ni thum ni li zo wa chu hi chi hung su pe pin hi ja chi tabang bias christian organization on tu chunga peace to an pan wa he ka pum ta san lo hin ta san the hin ma jong le ka ta san lo la hi chi ke ma stand point hin tu na tu ke sei ka sei no ho wang hi KSO GS Patianin pu no jong le ki pan hi jong le hoi lai mun chung ma KSO ten hitin tu se vetin ko an ko wang ki por da le ti hi ka dei sa khat ngom na la jen aji chi ho in sum ke ho na ta bang ka gelin chule tam ta ka sei nom pun gal hi tu mi khat le ni in athian ma peace tu an hang sam hi thil dang hi pun kam sanga sei ho ta banga chu lam kai sung kon mun a ki chi lo pha na he mi pi hi kilung chawain ki agim be se ho hin ai ki ding tho thoi le kinga do le ti ho hi hunging do ji hi chunga pana direction thu hung ki pe pa hi kyang to ge ya lu chunga thung pot pa hi kyang to ge ya na nga jin central langa pana thung ki sei pa hi village level chana lu na ngai ni chalun zo lo ja hi
chung langa hon hezong le anui langa village level la ho hi an lung kim ji lo hi ti he ke ma mu dol kana hi tu ni in an zo wa kama sanga se hon ko ham tu chung spearhead board hi movement ya ti adi hi ke so no meeting si le ki se hi chi hi a he aji chu CSO lead a bol lo ngala hi ta ja chu gar ki pana su group hon ki hon kum som lo pal kan boi pi oi phan chi ki hon continue ta bing e ti le tuk chana ai pe da oi a hi wangen la i movement pa hun to hi chana pha hi kam ti thei diam bi thei lo diam ti hi chung langa tu so pa hi ki ngai nom jing jing a hi at to langa hun zo lo ja hi mi pi hung lim kim ji lo hi ja hi khat ve ve le ko ham spearhead bo hi dai hui sang hung jing ji tu ni a hi ko no a hi ta ba hi zong tu chung in su ai ti tai hitin ei bor be government ei zo hap ta be hi chung mi pi te hitin pan laven hitin ki thou te tina ka sa khil lo wa hel zong min ka hepo nei tu chung in hita bangam ta ji in CSO ho koi nong lam kai dam KSO hong lam kai boy in pi hong lam kai boy hita movement chi dio hong ki phin boy ki ham khat be chun direction hi ei ki pe thei jiu han lang hi le mi pi chunga mi pi jong hi lung kim ding hi mi pi hi confusion state na ki koi khaji ya hi thea hi le tu sei la sa chung langa government to kyo ho hi kam village level chanin hung zo ji le thu hi phadem ti jong hi kam mu dan khana hi in tu chunga hi buffer zone iti pau hi even central government jong hin mang khil asa ai atam hi sele mail hot de iti hin e piam hat ki thama ba asa ajung ki mangai lo tam very ibam significant tam kan hi state sunga ke mangkha hi mun chung bang sei do po den tu nya ki ho si sini lung wai gya bi okay home minister pa manipula hunga hi specified meeting atia e o to ki to hom per wa hi pui now hi kata ta ke so le in pin pate ta present na bola ai le ipina de hom atia hin atam chu manding cho het lo kha na nunga security pa he do al hit bang pa la chun buffer zone ki mange ati ja tu hi ke so le in sip ta he buffer zone ki tu chana hi ki ti me hi te ni pem kha ma ba o a hin lai chong he zo wa sei i pa na sei ta nga chu ki jing lo bia hung po do tam khan jong la pathin i sei do sau hi dai ki ke le a phat chum dan dan he ki chi buffer zone hum ta ja hi aminam ta ja chu a tam san condition chu follow te te da na um hi pa anu ma zui ki chi itele su ke dham ti hi je nga hin ki home movement mo mo hi na he le ni dang movement to ki ba lo na khan hi la ya hi movement of tu chungi boi now capitalize voting lin ta kham hi dham ta he le movement dang zo se central government ko ma ki phina central government ki ka ma tu chunga I home movement hi chu hi lo hi central government to talks ki ne ya me hi te ki ka ma hi central government hi ho nga pang hi pang in the sense koi matlang apan lo wa middle point adin pu wa hi jong ti hol nga panga ki la the hi ai chu government central government ko ma thili thu mo ai wa nga I ka mu chu mi chu hi it is ana ki zan hi ta ki zan mo mo hi ki ja hi anzo ba go he zang in an sei ma ti buffer zone hi itile chu ha dham me te ha ka ma gap de on su gi mai jing ding hi to a hi propaganda ata a hi zo hi ki thei poi a hi wang la akil biham ahum ki reflect do khani biham ta hi le central government jo hi chi ki buinang pa hi bargaining chip samana alanga he na bui be se tam na lal be se tam be na papai ya mandinga hi ikoi wei bu ne I move ki buinau aji jo central government dinga hi ho ki buina ki hi zan khan ta chai kham long hi lo hi suk tip kham long hi lo hi ti jani ki bui sa na aziu ma hi ya chi ho langa na lal be se ta be me hi te ki cham ta ta I ho in jolly ham else me hi te na lal be se ta be ki te ki cham ta tia ki chi an man kha de ti ti ja no ma ma hi ja hi an man ka hi ti le ha sa bi hom ti hi ki ke le a hin la ki gel jong le otherwise say bang what spearhead hin bor ho hin ti capitalize bor bi hom ti hi nang le kin jong ki heta lo hi ji chu mi chu ma hi ta na hi tu ni ni la ba hin am ho hi zau hin la hi le ki tong jing la bang chu a sei mo sei ni thi hi hin la ki chu a ki sei thei ko in separate administration it tiu jong hi
ông amin ông kịp phun hin miêu sĩ đi khỏi bèn bên phai thế nào ai hi wangin la ai zone meeting ở chun last minute in có hụt cả domin ai buổi khi iman hui iki hậu to lo wal iman hiu diu hi separate administration chu mo sei the hi buổi iki hậu to hi nam isu pi ho ichen khom pi ho to iki lung khan ho hi nam i ho ni mo sei wa hi i buổi diu hi sei nai pu te ki hậu to ma sau te ka ti kan ti in ai hi wang chun mi pi chun ấp hai tiếng là phụ quay tiếng mà hy vọng rằng là separate administration mình nang chung ngày vào quay man cái tiếng dâu tụ cuốn mi pi sentiment gì chung mi tiếng cái sai sai separate administration là không quật lại hít chiang lắm cái hột chung tu nia hi ít đàn na hít chi nia lắm cái chu tiếng sẽ là xây tiếng em lấy ho hi tu nia chân cái em hít cho nên bố lâu thì tin bận lâu cái movement hít hạ sầu thế thì xây mà lâu hi thì ra hi em lấy ho pan mun jong hi question let o mai ta ka gele thì trên tu nia hong ki khom mi tingal hong zo sin jong gele tin em lấy ho hin i bi gele wa tu chana hi i ma cha sei lo wa wa mi pi hi hui lai lu di ti ham tu ni na mo aku na hi hi tai si lo ham ti question bolen wang a phai adang ho speaker ma son an sei na chung chona chung inver sei ta lo wa mo sei yong sei u si chung chona chu hi point nang hap del tin abana way forward part na hin way forward na hin hi chia lam kai MLA MP in nei ho si jong apau do na ding le amon lum dia an share wa mi ti ita pui thei diom tiam ho kunen voice khat bang he command khat bang he ma kun ti ngai le ti bi for wana challenging question khat put up kan bon no min te tam ta sei diom jong le phat hung tan ka ki pa e ka sei ki le nei ngai da mo ke pa me chom cha el thana ai holem pio general secretary ke so general headquarter pu se bai to thang ke pa thu